Kajingdko tray kam juga school ba North Eastern Hill University kabala yad mentala bun tili kisnam kam tam hadian kajing ki kajing shong shathan jaki samla puli kan nehu ha kasnam 8,000 arpusaw lembat kajing ja arngai jong vice chancellor jong ka school ba u professor Prabha Shankar Shukla badru kajing ino akam ki katu kan ningut ki officer kalawan rajing ya kate ka school ba bat kam tam me ki samla ki badon menta Nakaliang kisamla kaseng kisamla puli North Eastern Hill University haka step jangka khat ar tarik kelalengkot 8,000 arpun riu kilalet banya kendu ya ulat kejela CH Vijaya Shankar pan pensngau halor kajing paka school ba kaya kendu Hadir kajing kendu habakran syakilat pathai khubor u finance secretary Ram Toy lemad u president samla menlam lenti markhap kila pentip Baka jingkran jengki kadai banweng no mardor ya u vice chancellor bat thung bujli no da u acting vice chancellor ki bakat kum ka act jong ka institute badru halor ka independence inquiry ka bala thung da ka ministry habaya dei bat ki kendrum kendram ki bala mi hanehu nalor kata lembat ka jing kendu jing ka school halor ka platengka kajing sisa kana kajing tinggi kalau long mayat Islam kai komentaru panginda UI provinsi sini ulah resign ya shwa jung ulu finance officer ulah resign kunci registrar dem dan mano berpenyak di universiti ada bon ki scholarship ada di scholarship ro fellowship ya ada di na kunci result timpan la ban release hadu mentang amar ma approve mana dan bersong syuti universiti mana registrar dina takadau ni wan kendu governor ni labui appointment bati education minister di state kunjung minister ma ada intervene pan page ke institution kemudian mentah ko ni school ba bro ko kajing jenjar kalau ni nak pule mentah nomor ba kadai ke syuti kimi aktif kai ke baja kai ke balong kajing ni pan nak kalau ke pun kemudian ki festival youth festival ban participate sebagai state dan regional kajing sang ada ban register ban pendep no ya baro pengisi mentah andai dan mana besong syuti ban approve te ka ap kajing ni kena begini ban sini kita bentai kini nomor ka julong iman kasnam bangde ban sim bentah sekiway ki university ba sak pelong ya kane bat andala job regional min sayo par participate sa national te kum kine ke baro tang na kada ba kathut apa administration kapan dulu iko hakik kena ban sim bentah sekiway part ki events lada kalong ni kon kom ni ke ka feature of PE kan hiu apa ni kan kum pi ku kena kuliang tadi features jong kan hiu abu mentah tingin la tertib amar bangin suku ka ba ministry ka kale bat ka long concern hadu kan no phang ka nebu teng kwa na kaliang na jongi student union ba kin sutu kai ka baja bat kai ka bala long bat ni kwa bakin page bakin penpage begini kai baro jinguna jingon kam baro apa university god kasih long ka hot ka jing keduk long ba ka long ka jing dia apa ni gui ni wan keduk taki mat hi bami kren metasin ki long ba sautli ki mat ni bu ba kawai ba ni nilai jongi ni ong ba ban remove lo yo vice chancellor Prabha Shankar Shukla na po university bat kam jolo kabat kabar ni bu ba ban thung lo yo acting vice chancellor kakung ke arts institute bat kabalahi ni ong ba di kenduk ketua away ka independent inquiry committee na duduk sem duduk mentaro ni padyo te ka besau pat ka financial crunch jong ga hapo school ba jongi kita higimat ki bagi keren metaksi kai ke bawlat wa sensitif wa isran long negelin jong u kakum ke power jong u ulle persang kakum ke power jong u ban ha kini city ki bagi a support ministry neni support concern department na kita higi asuran ki bangiyo no tasi patu nak buri ni ki lama kali ke jing ban remove UPC ke di laslam ha mentala dan aslam laisam pelayak kita kai ko ki hal jong ni ha kata te kakum ka jiyo jong ni hilang ba ke ministry kawa bantai igini hadok menta keempat ai ke kumbo empat ai sai kumlo ten negling jong hi ke pat ba ban negling habangi kendo batu balong ba ni ke pat yo governor balong kum chief actor jong ni bon ha kita gi city ni ban remove lo yo vice chancellor nalang governor la follow up nem teng mar kamde ka basem beningkong pala ikunu ya hai u ta ko power jong u la i tho ni ba u ka kum ki city ni ben pha ka kum ki don ni jing kendo kum ki kol bo yo ula follow up bai what ya benta zero ong ba kini ki city penpoi nak concern department dan kita hagi jong ki ba ong jong ha kajudan communication ban na ministry u ban batai ka i kilala
oi ga communication pat itu tambahkan lek negelin jong uga itu ba ini ba kum ke power jong ini ulah lek ka juga kum kena apa ni de ki ti jenge apa mentang la license kini kiya ni di si ki pani wengi to bisi tapi we de ki jingdan kam ki jenge ko kena apa ni ki penduk hai ka jingge kalong ke bobon long ka kum ga ba diam inventaru ngimdan kum in charge kum ke officer in charge pos kuda jingge kalong ke bon tambah ni negelin jong ni yeng skam bat ni skam ba long la kum no ngin persang bet ban yo ni waisen chiro ngin deng so takatahi dengi dekatahi jige katahi gila ban ki kedau pada ba ki yo wen no ki pawen no yo provisi pada nak kedau yo kedau ada perintah jige em ka jingwen yo provisi ni tip tambah kemen jong uhi nama ka kum ka ni sel tho ba ka jing resign jong provisi kelong ba u sel tho del dim dan ka power dan sat sia bet nau do chukla kumo no visi badang sat bet hari jingkiat ni sada kita tahu ka kumi sia ko jong ike ta kata ga design jong visi leki kan sa ta di ja tu ki ni ni hot ka katu ni la sa bo kumo la do sembala lai ta kata hi long ne nang ni khmat ngin le hi kilo kilo bitam yo la ga ministry ka siap di ngin sin di bagi sejam tapi nak bani wala yaki bitang ni kam koi sulu hai kata long ke jing ye mentahi ni kuat ba ni kilo bat kum governor kum education minister bat kum jola kum yo chief minister ni kuat ban yat begini ki bentah tala dengi pet sai so tengila ban sim kum ong ni la ban sim di bagi sejam ti ke jiki lapor Islam ni lapor Islam ni sarkar hai kum ki ong da sarkar tambah ngeleng jong hi nang list mat ni kenduk sahabat ki ngin pet dai ga rai jong ki